anda manduni chan ko snyag malaya nong ruasni kanor online TV channel. En walle shanga jandang diok kapay diech ron kina dangraw wir jandang redo bakel. Bana information ti bana kalin keler ti lorodin ko de kalin. Jo ban writing gwaseme bal la mandana chalat. Chaladu nene Shukuma United States ki widi ale kokien chikalado nene kan sanction dan e cha tup ke tay dan cha kum South Sudan cha kap chong ko ken chicken gabila kok no ken kume South Sudan che bako kamech no chiji United Nations chikalado nene cha goro South Sudan bako kamech ke jan gwaseme ka kwije money tie ga jom cha ko lo kweneken kana ta dan en pin ko di South Sudan der tika make je ki de ken ko make je wa metin kona kan ka kok la karodian wian ne kake ke wani de kon la we liu gwasame kan di kon la civiliani kini tin kon tin la jiwich tin chuma de ni jikana chula da wona ne chiji United Nations chigi nyurtuna na mo la Security Council chikala da wona ne sha sanction cha nyoko mutop ko je ko chikum South Sudan che bako make jan gwasame she council chicken resolution 2821 chicken adapt ko ne chetegane dang bangwan the shivo den wo ne chikum South Sudan chicken bako make kane dang bakel ti shela da wona ne bukum South Sudan bako make kane dang bangwan to cha la no ko ngwan ken cha la do chikum South Sudan che bako make kakane dang bakelati ti shila don wona de kum South Sudan der ko meje lat ken wo South Sudan jene sovereign country ka kuje mode kan tega me kent gang karo dien keje duno wo ci kum United Nations do dien kene dang bangwan ko ni shivot gwas mi kala do wona ne ken ni South Sudan te re ko rentama mo kon ke jako bi ko mech no biken ken biken ko nak ka meje to biken ko kam ni kon til la civilian ken gwada mo bu korba wo woni am cire mede ko tine tam yikala ro tele me goro ba mech ba ga jako ba ka ko giso Sudan wi dialen ko ken she ambassador Sabino Edward Nyawela che jo mo che jela chela ro ne ne vote antam kuma South Sudan che ko mech gwada me chiga raje long katin content cha South Sudan cha je yar chiga raj ano ka kume Uganda kuma Uganda waken yerken mal rewike South Sudan wane to shiga contribute ko South Sudan but ke instability ke ba jiek lo che bete kamal ko ntama wa koken kume South Sudan koken make pin atie ke disha kod gwaseme ka do badanan kwa loko jeno de South Sudan de la ko meje nyok no kwa restriction kwa je la de ka army embargo chala do ne dumishio chikum South Sudan ti ko mech watel meje de supplies de top de kam halake de halake jek so kuji machala de tela manyu batu ci gabra ke kuya bimnam ka kuyi kore da ni citwo gwade shi ne de ku dangraw shi glutin ka bimnam ka ruwing administrative area wa cha ja address ken wa du metel meti cha tobene watel kormo che de to anyok ci nyok right ka kuyi helicopter te ko de cha use kuma South Sudan helicopter to cha gu jeno ne te ko ne lo ka kuma South Sudan ka je Uganda wa shi contribute ka kwiko bi South Sudan but reri ka ki bu ko rubikan mat ko ntame ngai kon diale kume marai ka me kir me yari mere kane Yoweri Museveni ki kwar Uganda empire lat wi ko amantame ko chadien unite ki chadien rol gwas kel ki chadien kel wa top can make a ping kam kan kanedi konti la South Sudanese especially government wa moy ka mechi did along kan mechi did to kan kwalo nang na ka jongle
kan wanang na ka penal kan na kana gwen dial ko ken we ne ka Western Equatoria wate ton kan dial ngalet kamo e kume maraike Museveni la kum Uganda chiken kum South Sudan kan ko moy ka met ne kana ka je chala do na mo chi chuong gwasame netin kontin chi la no de kum South Sudan dera ko ka met joy ke cha shoot ken chala gwasame ne de to Canadian content kule benefit cha ina cha jala da waken gor ken ode South Sudan de ko ko mech jira sha chalat bono ken bo lat ken ode South Sudan de ko mech Kennedy ti wa chicken la da no de South Sudan de ken dil te ka mech ken me chang e chan right na me no ne kume shaina ken te tu ngwan long to gor ken re wika South Sudan ken chicken base ka oil company dundien ken to kum Russia ba te ga tetten ba ne reality kan de konen kwado kwala je ka kum South Sudan alo cham kan liet ka kuje mo e masno de kan kum South Sudan de kan backup ke de kan mat ke kum South Sudan ko ku ka benefit ka ta danen nyina ka je nyok cha nyola do dong de won ko ba do kan kume South Sudan do kan ka match kan wi de ti shaling gwaso meni wi dang bakel kene dang bakel wa ken it content chivo de no ne de South Sudan de ko match so dio je shi surprise ka kondial ko ne de tini ku ga benefit chicken gwino South Sudan we je ke te ko te gatin chicken gwino de ko de je kap chung wi kan no de kume de rangot kami nyenya kan de kontila opposition party shit ke kume SPLA wo no de kan ngot kami nyen kan ga je ke de kan ngot ba ko de ne ko la civilian de displace kume kirmi yadi cha kula de United Nations no ne tele mi shit ke no tele South Sudanese te be ko kamech ano chana mo chaje luga ken ka jomo chikana mo chikana lat gwasmene chinaro gwasme long bane wate ne tin ko ne tin chila no de na de go won yamba ko cha gwasmene de konden goro kum South Sudan der ko kamech to Congo tetin to Liberia tetin to Somalia tetin Pakistan tetin China ka je Russia wane de kan ne to goro de kum South Sudan de ko kamech kanisha cha restriction charge de lat kum South Sudan charge de peno ko kamech so na mo Michigan lat so mugi kone de kona lar din tame of course ne ti kukan kum South Sudan kukan support indirectly ka pin ta je go ke je ma tame kukan support chicken bini South Sudan da wegwa jen mi chakula de wone ne tel mugoro bi South Sudan ba ko kamech te ka roñ mi chalat gwasme la ji United States bel kan kum kir mi yadi da wa kir mi yadi jaram danan to kor jaram danan to kor danan to on tema ka jen gwasme chaila do ne South Sudan ba dil sanction ke chaja sanction already ka jen army embargo me chala do ba jo lep ne ka jen ronkin dangro jen dangro de baro mi te ka leb ba leb be ko me ken en kum South Sudan ba la wajek na mo ami ci kan ya pinyi no ci kum United States ci kan kuma kir mi yadi ci kan bel and ka Friday ci ka president Salva Kiir mi yadi ci kala do ne Ramadan logo bi South Sudan be we niam Salva Kiir mi yadi and wo South Sudan be take a lack of progress wa South Sudan government la South Sudan government ma right ke Kiir mi yadi ko Kiir te ka ngoti cha ya pinyi ne ka gwade dan ci ka ken te mala cha tan ke 2018 peace agreement ne dan te de cha ya pinji de gor no Kiir cha logo no bana mo be jagor cha guje no na me ngati garego Kiir mi yadit ka jodan chalat ko ka requirement yare konti de la let no Kiir cha ga jago be ga delay ajen minen yana tamlat kan o te ka election balat do no wari te ga Kiir wa Kiir she cha je implement already she cha malti benatama de tan na ka preparation ko de queen kwa de jelat de ram nok loide re wika South Sudan der yo kwain kada chwa kwer enono me Kiir der weja de ke der chwa kwer me dar ma cha der weja de dar ma cha der chwa kwer me taban nyande nganga ne dial kon gurka kwer der ander chwa gwado mo der kwer der je duno ko Kiir logo be jien gije no jen che be pass wa che goro be dial ti be ka jako be ka delay jen cha ko condemn kum United States no Ramadan en belke Kiir mi yadi judge direct blaming ngane me cha la na jaga pin chalare ajen mukul te ka sanction me ajen mete ko ba visa ne ken ba ka restrict on right now so ne me mi chod lat re week ka South Sudan kan ngore we gam le ro den tama mete gam ba wala da ken kume la kume South Sudan ken kum United States be ken la wala da we niam
me chang dio chiang aje no chicken kum United States gana de kok lat ken o de United States they can invest ka mineral shit ke gold wa they can component in content kwa gold kwa ke extract they can come kum United States but right now no more chelet ki mi sure la chero chelet ndam right now ke jen gwasmen me de la jen report and nyamadana go de laria wana ke report do dien gwasme chala do ne chane dang dok chakan nak kane dang baro de chamoy ka bot ka jongle ka ro dam bush mi tuok dio je runen wan ken ken ling mi chiname du no cha tuok name e warga mi cha gor ka chenga jen dang dok ka pa di ron kin dang ro wi jen dang ro wi bakel la wale chala do ne re torbiel mi jella torbiel cha jam bush torbiel mon torbiel ma cha bush wa ka tinin nat reide namo riya me ko la tuogan wale ka jodana chalat gwasmene ne dang diok en gwada dana chaka buistin en turbil mo jen turbil jonglei state chinede kondi local authority chikala do ne ke Saturday chane to chaka nyurika wa en turbil mo jena ka wuror county eno ka jodana chalat wa jene ka wuror maybe gwada dan to tin chao to gwad mi chalke kwer kashni metie kana pajut kana payel ke dukanti jen gwada na to ri mo tetin wa gwada mo cha yu nyurga tin chi commissioner ndan en ke wije mi wuri shala John cha tim ray cha right ke ji media no chire ga mo cha to cha ne dang dok cha kan ka jen turbila dan en cha na cha ka nyurga tin ke report dan cha la deken ne dang dok cha kan ne dang baro tikin ke bot te ga jom cha ko lat gwasme ne chin kontin kwana bush ketin nyor kana ika you know they tin nyor kana ika ka joran chalat gwasme wa bikin ka greater people administrative area ke report na shanong wa kan tin kontin nyor kana ka da dop ketin na ka turbil wa na dil kan ka turbil especially ko lar no kan ke passenger ni kan ne kon shana gwad me ni ke report na chalat chalat no chane dang joka ke shaganak chane dang baro ya mu ka bot en ne ko ne bel ka gwasme kanede konti la murle ki jaba tinjen ka great people administrative area ki GPAA namo ariya ganda na chitore wichin winimi gwasame charamadan en laran information ka ken murle ne ki jaba wuri shala je ka worshum jok chinaro ke je ka jodan chalat gwasame ne cha jugo no shine ku chigna nak da dop chicken turbil chicken ambush chane duk chagan nak ne dang baro chicken moy ka bot eno jen shede na de jeni queen mandan choda lat you know chala dan wuda money jeni queen no take incident mi to gan winimi ka jodana chala do ne jeni tele ngwane ko tiji jien no ka great people administrative area tiji wen do runo mo tichina onak chikana denied kana tele ne ken tichina nak but ngai ka jen wo ne ko na ka ngane ke ngwane murle la ngwane great people administrative area na me report mi chalat just like pan of course ngai kon diala mi ate ring mi jitwok la be jelong ka jen na re ga jitwok ga chikama na shaling odi ngai kon to mi insecurity tetin are uror ngwada mo la uror county ka jen dor shal ko ma kwer kashni kana jen pajut ka payel ka du county wa gwada mo ke le watiri tin wanti ti ngai kon no insecurity atene sha na me report and din linko bi ngaji nodi le wiki jongle ngode telemal machine ben shiri mangai kono to quote it in all the time dia ye shi ngaji no few days ago shit kori to wakam kuma spela yo kana kuma SSPDF tele report mashallah lonka kuiliet ki ku ji boni but koro mo cha to ka wacha de ni SSPDF and then eno chaga jo keri anten kono ticketing ke report e chalat ki report e dan e chano report dia na ban lingwa seme report mugwa the United Nations World Food Program ala WFP kajen shanga bakel ki Friday cha lok cha je to beken chicken emergency food can nutrition assistant chicken ka top ka Kuba County ka Jonglei State no ngai kon di ala no re wejin binimi ti choite tin along but right now chala do wodi she World Food Program chicken lok chicken top ka Kuba binimi ka joma chalat wa chicken lok chicken top ka classify it under IPC phase 5 and ala chuji kanare which ka kobo ka jodan chalat ka chanyo wala de wone ne
ne di chop ke 12,000 ke kin wera wa bu shu je lon ka bot ka ta dan chi ko ji to ga je ka choje dan en shu na ka je chala do ne ne atu ka jen pai baro wa me bi ne di chop ke kin jen dang badde gude die ke de 5,000 wa bu chu ka tel ngo ka tel kwan ko sometime kwan cha luang ka mi je ga je ngai kon dia le no funding ina la to be ji humanitarian dan chi kwan cha kwa cha la mato chi kwan che langot ka tar me dan chala do no ne me bina bu shu jamat ka jodan chalat ala phase 5 ka jodan chalat gwasame wa chojba te tene mene phase 4 mene phase 3 wene ka phase 1 ala phase 4 chalat wene di chop ka 97,000 big chuj bani a church chuna ka tadan chalat but the good news is that she well food program cha lok cha to ka matabaja ka chikan na mo chikan la United Nation cha report ma chala do chi ka lok ka to ka ko which is amazing cause ngai kon dial shuna mikan ga lokan kana top made na shush ke bot ana me agenda na cha top chike emergency assistant kana top then mu don te ko ken bikan ga lat bikan lat gwasabe na me da la jen da na godi yan link ku ji humanitarian assistant da na cha top rewi ka ko bo na mo da we ka ya man dia le to dien ke le jak dong de right nen ka ku role Ethiopia no da la report mu we kan dia la content de role Ethiopia there we back refugees ke ne ram mo role Ethiopia ke jan gwasmani na report me chalat ke chanong ne dia la no de jalat ke de jeling ngai kon dia le ka kon inte kon e paiwe ke kor pente paiwe ci kon en ke Uganda sha election sha jalat ano ci kon mi ji to ke Uganda chana jenen right now mrai kon teme queen kwarja ten role Ethiopia jana magor no benwa ya kelo ne report cha no gwasme chala do ne ka shanga kel ka jen paiba ke ron kin dang ro ba kele me ba queen kwar ba jela role Ethiopia en queen kwar no mo ba tu ka jen shanga mone chana kule jogo no ne ko ne ko role Ethiopia don la rana jel wi jal gwada dien ke bi we gwada dan do gwada kon witin mi jira role Ethiopia ke jira mi mo mila citizen wajin ka jen jela da money mi ci road register wajin bo vote ka do dan de vote ke je ka wo bi kwerda no lo du je bi je kwan chanya olad bon wona ne chang ci jiran role Ethiopia bo che goro jin bi jal ko ngai kon diale milat ke election ke lat ke queen kware la te correct to ka chang te rek mede to ba gor jeno jin de let ke shopping cause me queen kware mbite ke 2 days or 3 days der gwano der kwaku de ke kel ke ji ko kwai ke whatever can happen tele mangai ke no dang de do der to ki tel mede to bo ne me der we ke diala content role buñ eno lat ke queen kware queen kware me di okay ka queen kware me lat ke jemo tene de charge nok ban wode queen kware je la role Ethiopia so kuji mojen kwana la jugo no ne di en jel kondi na kapchong mi jira mo bo der shu bo mi jira role Ethiopia kam mi jira role Ethiopia jira mo ke shopping der new duelu gwada antite mi Addis Ababa tite no ne ke goda ko kin dan titen deri gwini election o bala di ko sometime election la take a role no ka ba to ka jen shanga jen dang jogo de kel en arrangement ne kel ki preparation no na cha goro brala jal den mit talimet bi me de bi aleka atu ka ke Saturday en wala shanga dang jog we ga shanga dang jogo de kel bi ko dial bi kari aleka mi ay shop ke je lad bi ngaje no ti dial cha ka gag bona na ka ngo bona na ka queen kware role Ethiopia so kuje mone goten baj baj ndong de na de gidier tin jene shire duaran ka Gambia de na dir tin no badere winten kokien shit kamenta Addis Ababa shit kamen ti Deberzet shit kamenta Wasa shit kamenta Adama shit kamen ti wi diale kokien tin to role buñ shit kamenta metu shit kamenta Jima god diala to kan diala wene ka sosa goto tone de na de diel dir tin ko roina queen kwar mi ben la rigla kenet to shit ngai kono no Ethiopia botere ko ba shit manda ngai kono to roldo wanti gitin shit men ngai kono ka mara to kotetin ka tigara to kotetin so role Ethiopia to kotetin dino ko korti charling long ane dial kwala do ne ko lat ka queen kware gorjen no ne dial bare la ka ko tere mi de to kaji ngai kono maybe more than 50 million people ka jelat buka kwara no lo diana bikana kwaj ko le wekane diala content role buñ ano yena kwarun take care ka jel ka goten kon de yenuten ko ba queen kware ba jelat ne me der wekane diala content role buñ no mo mede wekaye boro churi aleka kon bi aleka pi ku everything biga aleka en gwasamo bar me doran ka Gambela tele jirek ko Gambela tele ral medin mitin no tele competition mitin bu wona ne diala content dong de kwanti la jirol buñ
tin te ke citizenship ko bi karama kwera ba jo kwany no na me da la jen report ana go de nywa kon kel mi jiram jirit gwas me kan online tv channel don jen changan yam kaji go jen wajin der channel register support mi guje je ka kan online tv youtube channel go je channel register support kam guje ka facebook page da kan online tv page go jen der channel der je follow ka der nywa bone de ko ken ban nyo je ka le rodien an biya